Nginibingelele wengane zakwethu ngiphinde nginamukele kuyona-ke i-channel lana-ke igama uNqoba Dlamini-ke bafowethu lana-ke kuqhume amanye-ke amangxoko ngenkathi-ke nohleko-ke kuhlangana-ke yena-ke uNgizwe Mchunu-ke benayo-ke uTshatha lapha-ke amahlaya nje abemnandi-ke kunjeyayana-ke ngesikhathi-ke kuhlangana zona lezi iy'nsizwa-ke emcimbini-ke wayo indodakazi-ke yalo-ke ongumsunguli wawo amaSADMA. Lokhu-ke kubajabulisile abantu-ke abaningi emva ngahoshelani-ke kwazo lezi nsizwa-ke for isikhathi-ke esithe ukuba side-ke. Igcokama-ke elisha nalo lithe alingasali-ke ekubongeni-ke noma-ke ekwenzeni-ke umbhalo laphaya ku-Facebook liveza-ke yona-ke intokozo-ke ngalokhu-ke esikubonayo njengoba-ke sibona-ke iy'thombe laphayana-ke bafowethu-ke izihlangene iy'nsizwa. Uyabona nje ukuthi noTshatha wayeqhumisa lolu hleko lwakhe oludume kakhulu-ke bafowethu. Ngiyocela ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe-a.